ole round 1 khami round 1 chung changa khanin azona tam em awangin tin a chiang zokin medical engtikati tur nge ti velte engtia kalpui le zel tur nge ti kha zona tam em awangin ti hian soifia tum taila ama saber chuanin e counseling a log in na kha chu kan hrevek to thowa khata khan kan log ina hei hemi site a khan tuna lang mek a hian username le password khan atling lo kha chu a hmasa khan karon soi to atling lo kha chu I round 1 a hian seat I chang lo ati ang khan aron lang ta atling ho tan khanin in log in khanin accept zo khanin hei hi ron lang don ta ni tuna hianin lian pui hi ka hmang me hi a pui lo tura ka ngaya a soifian kan hmang lok me nga cha han atling ho khanin accept and continue ti kha in click nge yanga ya click nge turani accept and continue kha in click anga chuta chuanin provisional allotment kha pdf file in automatic in kha in download dona khami in download fel chuanin adik khami in accept in continue to ti na ni ta amai ro chu pakhat le a chuanin lut le du si lo kanom chuan khonga in exit ti zo khe kan click ram don ni achan chu candidates ngak tam ta kanom ve ta merita la kan I wang khan science school sing si palut tu khanin ap ma khan kan soi to engpo ni sela ST candidate an ni hrim chuanin mark nga lek po mu se qualified in written exam ti kha alang don ti kha kan soi to merita la kan I wang kha mi tam takin tuna hian candidate hian ngai chang anom ve ni alut lo tur an lo ompal chuan ti khan khami in seat kha aruak ve zel dona chu round 2 a khanin seat zo ka kharon kalanga in dot chiami de khan an no khat ve zel chho an no khat chho ve zel don ti na ni ta chuanin hemi bi ka hin accept and continue in click zo hianin ati tu rakha aum to lo ni atling tang kha chuan in lo ngai chang to pang school website a khanin ss sing chi pa po khanin in check theya click here to download medical fitness form ti kha lo om don ani notice board a khan ta khanin medical ti tur atling chiang sa kha chuan kan lo ti lok tur chu kan lo ti lok theya chu hb percentage laboratory test report kha kan lo nei lok thei nak tu ka po tu na po du chuanin ati lok thei ani urine te blood group khami pathum kha candidate in alo ti lok tur medical ti huna aron ken lok tur ti na ni ta khanin click here to download medical fitness form ti lo oma kha khami phek kha avai in download ang chu medical exam ni tur anon siat tir huna chu kha ken tur ani khami report ale a form kha ti chuanin kan lo in rin lok theinanin aizol khochung ang kha chu ka le chung hianin zo man tum ani arin oma nisom ni panga ani hi achi asoi theilowa nisom ni panga ma hi chuanin mizoram chung aizol chung bik ang te phei chu zo fel vek tur mizoram chu ang kha chu zo fel vek man tu mania medical exam kha chuan abak ni nga changa hnunglam kha chu mizoram pon lama changte medical ron ti tur an oma wang khanin kha ruam man na ang deuh chu ni achi ani kha achi la soi theilowa ti chuanin khami atling to accept and continue met to provisional allotment khami pdf file download to khanin hemi medical exam form hi in download no khanin medical exam ni tur medical inti ni tur rakha school lama chang hianin information kha anon pedon chewani anon call lo chew pon in register mobile number le email id khami application ti la in email id kha in lo check ve reng bokanga ani lo po in ni som ni panga ma khan ni som ni panga ma zo feltum ruam man dan chuan ani wang khanin engemaw information lo dong lo kanom chuanin khang skula biak tu kan hriat ang ate po khanin bele mei taila chuanin round 1 a tling lo
lo la select lo pal kha kan om hlom ta a si ta tlem awang khan khang ho kha chu nili April nili bor vel thleng kha nga ngai don ani atling raunuan atling ho khan April nili bor vel thleng hi an ti turang zong zong admission procedure la ngai ho kha an ti fel vek man tu manita khami hnuwa seat la chuanga kha round 2 registration kha ati vele thei don ti na ni chu khati khan khami chin ang kha chu round 1 a seat kan lo chang lo palani chuan nili borvel thleng April nili borvel thleng a round 1 a seat chang ho zong khan admission an ti fel dona khami hnuwa khan round 2 registration kha ati vele thei don ti na ni ta chuanin atling kan lo om chuan atling ho khan khongain kan lu du chiang ani chuanin accept and continue kha lo click ta ila kan click hnuwa khan provisional khami allotment akha PDF in in download ta chumi hnuwa kan ti le tu chu school website a khanin kan tar langa kan tar lana khanin medical fitness form kha alo download theya chumi ma in khaminia medical exam na a ken tur kan blood group te urine te HB khang ho test kha laboratory kan test kha kan lo ti lok thei ti na ni chu abak hi tuna hri chuanin khami chin ang khani me hriat thiam lo hriat fial lo om chuanin comment lama te po han da taila phone call te po khan ain zo thei thawa chumi ba ka chuanin exit ti kha lu tum si lo kan lo om chuan exit ti kha information dong kher lo pang kalut katlinga kalut le don lo kan ti ni chu exit kha khongain lo me sak shamila achan chu candidate waiting om ang te khanin seat kha an chan vele vat theina tur khanin exit ti te po kan me shamanga alut tur chiang sa alut tur kha chuanin accept and continue ti kha kan lo me sam bok don nia ti chuanin khami chin ang khani de umaya amaro chu lo in ruwa man thei dan tu chuanin a tentative date tania ni som hi panga ma hi chuanin aizol le a che velang zong hi chu admit anilo medical khati fel zo man vek tu mania aizol ko chung ang te phei chu ti ma sapola khanin a le anin omawang hianin ni som ni le panga ni lo ni som ni pakhat ni khat ni ti chhobor vela te phei hi chuanin tum ang an kal chuanin an ti do ngal rum mela kha kan lo rin lok theinanin kan lo hrebok don nia